Ne bi nikad pristao na to da Srbi imaju državu bilo s kim u savezu, bilo s kim. Mi smo kraljevski narod, mi moramo imati svoju državu i svoj narod, i svojeg kralja, i svoju slobodu, i svoju pamet i sa svojom pameću to upravljati. Ja tako osjećam i da se 100 puta rodim sa tim osjećanjem, ja bi se rodio i to bi tako osjećao i radio. U vreme dok smo pravili ovaj intervju, Vladimir Šeks u Hrvatskom saboru zatražio je, pored izručenja Dinka Šakića, i vaše izručenje, Vojvodo. Nema, samo idioti mogu pomisliti na neko izručenje Vojvoda Đujića. Zašto i kome? Onaj hrvatski zlikovac je 100.000 srpskog naroda likvidirao u Jasenovcu, a Vojvoda Đujić se borio kao komandant divizije u sastavu Jugoslovenske kraljevske vojske i spašavao 100.000 Srba od ustaškog noža. Istovremeno borci Vojvoda Đujića spasili su 7 američkih avijacara koji su bili prisiljeni da iz svojih očišćenih aviona spuštaju se na teritoriju gdje je komandovao Vojvoda Momčilo Đujić. Oni su sretno i zdravo dospjeli ponovo u svoje vojničke baze da nastave avionsku akciju bombardovanja protiv Hitlera u Evropi. Jedan od američkih avijacara koji se spuštao iz očišćenog aviona poginuo je jer mu se nije razapao parašut. Mi smo ga svečano uz vojničke počasti sahranili. Dakle, ne može biti pod jednom ocjenom onaj koji je ubio, spašavao od ubistva. I ne samo svoj narod, nego sve one koji su vjerovali u Boga ili želili slobodu.